kedot milih. Flash di setelah abasik atuh sing ngedadi jalaka kamu mai beli Deluh bejajah flash disk beli Subah misi antivirus lo. atuh sing jaminan pokoknya sing ngedadi jalaka kamu mai beli Yen keto pengideh lo lakar tuten cuma dogen celekang. Ajar tenang dogen lo atuh sing kebes lo. Nena super resiko ngalah barang aneh lu plastis beli misi aplikasi megarang anak kedot milih. Flash di setelah abasik atuh sing ngedadi jalaka kamu mai beli Deluh bejajah flash disk beli Subah misi antivirus lo.